RT ekskluzivno iz Marinke. Ostalo je još malo, mislim, već smo prošli. Nikada nigde nije bilo tako ozbiljnih bitaka kao u Marinci, kažu borci 103. puka oružanih snaga Ruske federacije. Oružane snage Ukrajine su ovdje izgradile sistem rovova, vodili su direktno u dvorište stambenih zgrada i povezivali podrume. Duž ovih prolaza ukrajinska vojska je mogla da se kreće na udaljenosti veće od 100 metara. Zauzimali smo jednu kuću nedelju i po dana. Svaki dan smo jurišali, bilo je teško. Borbe su bile duge, od 1,5 do 6 sati dnevno. Plus opet, utvrđene kuće u blizini, garaža. Teško je doći do kuće, sve je minirano, kaže komandir jurišnog voda sa pozivnim znakom Kompas. Mine su problem, ne samo za rusku vojsku, već i za ukrajinsku. Vojnici inženjerskih jedinica oružanih snaga Ukrajine, koji su postavili mine pre početka bitke za Marinku, ili su već ubijeni ili zarobljeni, ili su nestali zajedno sa mapama miniranih područja. Ovo ukrajinskoj vojsci otežava manevrisanje van puta i isporuka pojačanja. Da bi smanjile verovatnoću eksplozije mina i izbjegli gađanje artiljerije, oružane snage Ukrajine su prinuđene da koriste lisičje staze u oblasti susednih sela Paraskovijevka, Novomihajlovka i Konstantinovka. Autoput Konstantinovka-Marinka, kao i put iz susedne Georgijevke, više ne mogu biti bezbedno korišćene za oružane snage Ukrajine. Ovo područje su pod vatrom ruske artiljerije.